Omurebezi wa Southern Kole omwanyo gw'abashinekerezibweho abashororwa kandi TV West yaberoho okuhereza ebyantu bigendo meisho hutono. Twashaguruza Nyakera Church of Uganda omurintungamo kandi of course service leader Bishop ahindisibwe Nathalie okorera ebyentunguka nchikuru omurebezi wa South Ankole. Ruhango rukujana ngo mukore mu bingo bwose. Weta kozire n'ubumwe. Ntabwo cyo kambere ngaruza hotiwe ngaru. Onyo ubwo. Ogani ukwata hotiwe mukobwa. Mote kateke. Ndiko kubumwe. Ona mazmuboro muferepeta. Hona omurebezi yashaba hinji okukoresa enjura eriyo negwa okutembibo omuitaka. Agwete mugende muze kukora nanga tiro njura nomukasheshe na weti yagwa anywa azete kwiri nije tawagwire weshe mwera ranga ajare wadefuka kwatefuka ze kufingira mwera ngo ranga zo mukrasa akwata kachuma kwandikire ranga naterezebye bweni mu mugende yakutereza mutanisira izoberi amurenya kera tatunga kisinitsa chango tukwakira bishop witu tatitu bishop mu Ruhanga kandi watayira akateka mikono abana kandi akatusomesa n'engero nungi ekuturetera entunguka omwanya gwitu gwa Nyakera twino kwesima kwa mana munonga abo kuteri bariyita kamasho building itu atira mu trading center abwentasi yiti yo burisa kandi no kureyinga stone hakanisa yiter mu nayombe kwensia itu ashomera murizo nize mutyo tuyabashirire tutinerve byitu byinji turi kusasirana munonga kuko mukamuzi yasasiye bagama agumeni anu muchokwe TV West awati West bwana kwabeho kandi na kuruyona vision group abari bona akweza rangishi Awa TV West ndisenyomo Gideon.